mwandanye kumviriza ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'ino munsi hano muri studio ndwi muri kumwe na Joydiane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri Isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva muri mu Rwanda kandi tubahaye ikaze turi live ku isi hose kuri wezi 3 akaburungu Radiyoyacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA Radiyoyacu. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ikindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ngende hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Umuryango w'umuhisi Kizito Mihigo umuhanzi wo mu Rwanda utangaza ko azoshingurwa ku munsi wa gatandatu. Inkuru yuko uyu muhanzi yitavye umuremyi yamenyekanye ku munsi wa mbere itangajwe na polisi y'u Rwanda yavuze ko yiyahuriye mu gasho yarapfungiwemwo i Remera mu gisagara ca Kigali. Kizito yamenyekanye cyane kubera indirimbo z'Imana no kwiyunga. None mwebwe uyu muhanzi muzohora mwibukira kuki muri Isanga y'ino munsi twahisemo kubaha akanya kugira ngo mugire ico muvuze kuco mumwibukira ko umuhanzi hamwe n'indirimbo ziwe. Mukanya rero turaba turi kumwe n'umwe mu maririmbyi yo mu gihugu cy'u Rwanda Clarisse Karasira tumubaze icamwibukira ko nk'umuhanzi. Imbere ko twakira Clarisse Karasira reka tubanze twumvize gato kano karirimbo ka Kizito Mihigo nifuza kugusanga kari mu turimbo twa nyuma Kizito Mihigo yashize ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe. Ni indirimbo yarakoze kera ariko ija mu mashusho indwi nkenya imbere yuko yitaba umuremyi. Nifuza kugusanga. Nifuza kugusanga akaririmbo k'umuhisi Kizito Mihigo. Mu kiganiro twagiranye mu kwezi kw'icenda Kizito Mihigo yatubwiye yuko ku rutonde rw'indirimbo ziwe zose yoba zi kuko ngo hariho n'ivyo yagiye aririmba kera cane bakoresha muri Eklezia Katolika yoba amaze guharura izishika ku majanane. Kano rero kari mu turirimbo twiwe yasize aririmbye. Clarisse Karasira ikaze ku ijwi ry'Amerika. Ego tunabahoze kuko umuhanzi mugenzi wanyu mwakorana umuziki ngaho mu Rwanda yitavye Imana. Urupfu rwiwe mwagwakiriye gute? Murakoze. Urupfu rw'umuntu uko byari bimeze kose birababaza cyane. Twarababaye nk'abahanzi. Reka mvuge ku bwanjye byarambabaje ndetse cyane. Clarisse Kizito
uzohora umwibukira kuki ari umuntu ki mu buzima bwiwe bw'ubuhanzi no mu buzima bwiwe bwa yose? Mihigo ntabwo ari umuntu twabanye cyane mu bintu by'ubuhanzi, ariko ibyo nabashije kumumenyaho bitari byinshi cyane bizamwibukiraho. Ni umutima ukunda guhanga ibyubaka, ukunda guhanga ibivuga ubumuntu, amahoro, ubwiyunge, uhanga ibintu bitari mu kirere, ubutumwa buremereye buzahoraho iteka ryose. Ndaho numva uwo muntu sinzibagirwa n'igihe natekerezaga nkavuga ngo ariko ubu ningira amahirwe yo kujya muri studio nshobora kuzaririmba indirimbo ikaba nk'iyi ngiyi. Nakundaga cyane icyo gihe nigaga muri segondere, indirimbo ye yavugaga ngo tugire umutima wa kimuntu, bavandimwe dufatanye, dufate imugongo abababaye, abavuga abarwayi, ibintu nk'ibyo. Ni umuntu tuzibukira byinshi birimo n'uwo mutima, unakunda Imana cyane. Hanyuma umuntu yaririmbye indirimbo zingana gutyo, birumvikana akavuga ati baramufata nk'akararuguru, narashaka nkiyumvira ko noririmba nkaho umunsi umwe. Mu turirimbo twiwe twose n'akahe kakurutira utundi? Biragoye kuba nabona navuga ngo iyi, kuko imwe ku yindi ngenda n'ubwiza bwayo buri munsi, ariko iyo ndirimbo ndayikunda cyane. iyo ngiyo narabwiye nawe, nari narabimubwiye, iyo ndirimbo ndayikunda cyane, kumwe n'iyo yasohoye mu mwaka ushize mu kwa gatatu yitwa visa le pardon. nkunda nyinshi ariko ndazikunda cyane. hariho ibibazo umenga biragoye kubaza rimwe na rimwe, ariko ibiyago byanyu byagarukira kuri izo ndirimbo ahanini muvugana Kizito nk'abamuzi nk'abagenzi, abahanzi, imvugo yiwe yabamwo ahanini kiyagaruka kuki? imvugo ye reka mvuge ngewe ubwanjye kuko wenda sinzi uko abandi bari babanye, ariko imvugo yari afite imvugo yoroheje cyane. kereka byose nkubwiye ibyo twaganiriye, ariko ni umuntu woroshyaga imvugo, sinzi ukuntu nabikubwira. yaganiranaga ibambe, reka mbivuge gutyo. hariho abantu bavuga ngo umuntu uramumenya ukamuvuga mu majambo make. wovuga mu majambo make Kizito Mihigo kuri we yomuvuga gute? kuri ngewe yari umuntu ufite umuntu yego. iragi yobasigiye abakiri bato, yobasigiye abahanzi, ucishije muri ivyo bihango vyiwe, ucishije muri izo ndirimbo, wiroresha ko wewe utavugira bose, ni nk'igihega Clary? no guhanga ibyubaka abantu, byubaka ikiremwa muntu. ni urugero rukomeye cyane, n'umurage ukomeye cyane. hama akajambo ubwira abakunze indirimbo ziwe, abakunda indirimbo ziwe, abamumenye, umuryango wiwe nawe nyene tutawusize inyuma? ni ugukomera cyane. nuko ukomere cyane na wewe. urakoze kuri kano kanya wemeye guha ijwi ry'Amerika. murakoze cyane namwe Diane. Yego urakoze cyane gose Clarisse Karasira. nibutse ko uri umuririmbyi nawe we ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Yego rwose urakoze ukomere. ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. mu kanya rero nshuti bakunzi turaca tuja ku matelefone yanyu namwe kugira ngo dushobore kubakira muvuga ico mwibukira ku turimbo dutandukanye twa Kizito Mihigo, nico mumwibukira ko nkawe nk'umuhanzi. abaje mu batwandikiye kuri Facebook yacu bagarutse kuri kano karirimbo Inuma.
abenshi mu batwandikiye rero bari basabye ko tubashiramo kano karirimbo inuma ka Kizito Mihigo. Tuje ku mirongo ya telefone duhereye kuri Pascal. Pascal ikaze. Ya mukomere. Ego, uherereye ga Pascal? Mbere muri Sweden. Muri Sweden. Akanya ni gwawe. Ya murakoze cyane ndabashimiye ku mwanya mu mpaye mbone yo gusuhuza abakunzi ba radio yanyu zewa. Tuze n'abanyarwanda kandi nihanganishe n'umuryango wa Kizito n'abakunzi ba Kizito Mihigo muri rusange. Rero nanjye nifuje kugira icyo mvuga kuri Kizito Mihigo nk'umuntu wamumenye. Kizito nabo ko ari mukuru wanjye mu myaka aho y'imyaka 8. Naramumenye rero mumenya mu mushinga niko navyita niba umushinga cyangwa se mu kiganiro akunda gukora cyitwa umusanzu w'umuhanzi biciye kuri televiziyo y'u Rwanda. Yakundaga rero cyane mumenye ku muntu nari nzi witwaga niyo mugabo Gerard mu gihe yari mu gihe yari yafunzwe bwa mbere nibo barabafatanye buretse ko atagize amahirwe yo kumenyekana we yaburi burengero. Bagiraga ibiganiro byiza ubona ndabikunda cyane bifite ubuhanga ubushobozi noneho ngakunda Kizito cyane ko urabona twebwe u Rwanda cyangwa se urubyiruko rw'u Rwanda tunyotewe n'icyo nakwita ukuri. Rero mu biganiro bagiraga bashiragamo ukuri noneho mukunda cyane kuko yabashije kwirenga noneho urabona twebwe kenshi nakwita wenda abanyafurika cyangwa se abanyarwanda amateka dukunda kuyarebesha amarangamutima twirenge tukayabona mbese uko dushaka kuyabona ntituyavuge nk'amateka ariko we yabashije kwirenga amateka yacu yashira hariya arayareba ayabona nk'umuntu ayasengura nk'umuntu ayavuga uko ari. Rero ibyo byatumije mukunda numva ko mutezeha numva ari umuntu ushobora kuzagirira akamaro hazaza bityo ibyatubayeho ntibizongere kutubaho kuko ntekereza ko byabaye kubera ko twabuze abantu nka Kizito mbere yaho. None ga Pascal wewe Kizito wamukunda nkande wamukunda nk'umugenzi mwaragendanye cyangwa wamukunda nk'umuhanzi wumviriza uwo wigeze no kuba uraba ikiganiro ciwe? Namukunda nk'umuntu nemera ibyo akora. Ntiwari bwapfa umubonye? Kumubona namubonye ariko ntabwo nigize ngirana relation nawe iri aho ngaho navuga nge nawe. Mwahora muyaga? Ariko intwari buriya abantu b'intwari uko babaho intwari ntabwo zigira umuntu wazo aba ari intwari nyine aba ari umuntu wa bose. Urakoze cyane Pascal ngaho muri Sweden. Ego twese na Cedric ku yindi murongo wa telefone. Cedric ikaze. Ego ndabahaye mwaramushanga kuri ry'Amerika. Uherereye ga Cedric? Ego cembereye Kampala Uganda. Nduga ku ijambo twabahaye umwanya kuko muri menshi mwagiye mugira icyo muvuze ku makuru ya Kizito Mihigo ku mbuga ngurukana bumenyi zacu nico gituma twabahaye umwanya ngo mugire icyo muvuze. Ego Ego nanabikurikiranye ego mbanje guhoza umuryango wa Kizito muri rusange imwe by'umwihariko n'abanyarwanda uko burya ayi ntabuze umuryango wa Kizito gusa habuze igihugu cyose habuze Afrika habuze isi nzima. Jewe Kizito ifirimo twe nadukurikirana cyane yari umuntu ubona ko yari afise impano Imana yamuhaye kuko urabye ukuntu yavuza piano amemeta akaririmba abona ko ari umuntu atari umuntu asanzwe. Nkavuga nti burya rero Kizito asize inaho Imana yamuhamagaye asize icyo bita message asize SMS kazigera ifudika gushikangira ngo isi irangiye guko urabye byari byamubayeho muri 1994 muri genocide hama akagira akabandanya akaca abona ko biriya aye byabaye kubera ko imitima mibi y'abantu hama agaca agerageza kubana n'izo mpande zose akazima n'uturirimbo turemesha duha ingufu abandi twerekana ko naho bari mu bihe bitameze neza ibyo hazoba ari heza urabye ku byo yari yaciyemwo yari umuntu n'ukuri w'intore. Waruvuze ngo asize ubutumwa asize muri make n'ubwahe kuri wewe? Ubutumwa asize wumvije ziriya ndirimbo yaririmbaga urumva ko ni indirimbo zo gushimagiza Imana mugabo zirimwo ubutumwa bwo guhariranira cyangwa bwo kwereka mugenza uko nawe ari umuntu kandi ko hariho uyundi muntu ari hejuru ya byose ashimagiza
yashaka ashimagiza biraboneka ko yashimagiza cyane Imana akabona ko hariho uwundi muntu ari hejuru byose. Urakoze ugira umunsi mwiza ngaha muri Uganda. Murakoze cyane. Octave nawe turi kumwe. Oza mwaramutse. Twaramutse uherereye Octave? Ndi Iowa. Duga ku ijambo. Reka bwa mbere ndabanza nshimira ijwi ry'Amerika kandi ni ukuri kugushima kwacu kujya kugera ku buyobozi mwanya mwaduhaye. Reka kuri Kizito mvuga ibintu bitatu. Hari abahanzi bano baririmba indirimbo zisanzwe ajya aririmba ibintu by'urukundo cyangwa se akaririmba nk'imibanire y'abantu n'abandi cyangwa nk'iy'umugore n'umugabo cyangwa y'urukundo rwuzuye, ariko ugasanga yakoze divorce cyangwa ibyo bintu ntibinamurimo arabiririmba kuko yabyanditse. Ariko Kizito ni umuntu waririmbaga urukundo rumurimo kuko hari ijambo yakundaga kuvuga ngo mbere yo kwiyunga n'abandi ngo banze wiyunge n'umutima wawe. Mu karirimbo amahoro. Ni ukuri Kizito yari umuntu mwiza. Icyo Kizito ntabwo yari mukuru cyane, yari navuga ngo yari nka mukuru wanjye, ariko urugero dusigiye ndinginga urubyiruko. Gusa ikindi nshaka kuvuga wenda nanasorezaho, hari n'ikiganiro mpite mbihuza mwadushyiriyeho ejo bundi cy'aba bana banze kwitandukanya b'i Burundi. Ntabwo uretse abanyapolitike batuvangira abaturage bo mu Rwanda no mu Burundi nta vangura bafite. Ngiye naguha urugero, igihe nari ku ishuri hari abana babaga barihirwa na farge ngo bacitse ku icumu rya jenoside, akaba n'abarihirwa na minaroke bitwa abataracitse ku icumu. Ariko Octave unkundire tugume ku vya Mihigo. Yego urumva aho mbihuza ndasoje pe. Noneho uwasangaga umwana tuvuge ni wa farge yarabonye agasabune nta wundi uri bukabure ngo nuko badahuje ahubwo akakamo kuko atagafite. Mihigo rero impamvu mbihuza, yibutse ko nubwo yacitse ku icumu rya jenoside hari n'abandi bantu bagomba guhumurizwa. Imana imuha amahoro n'imigisha aho ari. Urakoze ngaho muri Iowa Octave. Turase na Diaspera ku murongo wundi wa telefoni. Diaspera ikaze. Yego. Urakoze cyane ndabashimiye. Nitwa Diaspera ndi Paris mu France. Ntabwo ari umuntu tuziranye wa kure. Kizito ni inshuti yanjye. Njye ndamuvuga nk'inshuti yanjye n'umuntu nzi njyewe nk'umuntu usanzwe. Abantu benshi bamufata nk'umusitari bakamukundira ukuntu agira ineza n'ibintu aririmba byubaka imitima. Ariko Kizito ubundi ni umuntu utagira inzika, kandi icyo yashakaga kwigisha abantu n'abantu ba hafi bari bamuzi ni ukubabwira ngo mu by'ukuri mukundane mugirirane impuhwe nk'abanyarwanda. Nimubona umunyarwanda uzize akarengane, nimubona umunyarwanda urenganijwe, nimubona umunyarwanda ubabajwe, mumugirire impuhwe nk'umunyarwanda, namwe azazibagirire n'abandi bazibagirire. Nuko Kizito ameze. Kandi Kizito ni umuntu nkomeza muvuga ngo ni umuntu w'umuhanga, nibagiye ko yagiye, ariko Kizito ni umuntu w'umuhanga uvuga amagambo y'ubwenge kandi utuzuyemo umujinya. Ubwo rero nibwo butumwa yashakaga ko abanyarwanda basigarana. Nk'ubu nibuka twongera kubonana nyuma y'uko avuye muri gereza, ibyo yarambwiye ati Oreni, ese mbaye ntahari ni iki wabwira abantu? Ndamubaza ahubwo wowe mbwira, wumva nabwira icyo abantu uramutse udahari? Aravuga ati nindamuka nahari nyaboneka uzababwire ko nta nzika mpfanye, ko nta mujinya, ko kandi ntashaka yuko abankurikira bazagumana uwo mujinya. Urumva, shaka yuko mwese mugira amahoro, mukabana mu mahoro, mugakundana, kandi ibyo mvuga mba mbikuye ku mutima. Mu by'ukuri Kizito rero ibyo yavugaga ntabwo yabimubwiraga gushimwa, kandi Kizito n'imbere y'Imana ntabwo yari umupolitisi. Ibyo yakoraga yagiraga gufasha abaturage. Yarambwiye ati, kuko ngewe nawe twize kuri university imwe inahi Paris mu myaka inyuranye, yarambwiye ati ngewe natashe mu Rwanda ko nari nkunze u Rwanda, kandi u Rwanda si imisozi, u Rwanda si ibibaya, u Rwanda ni abanyarwanda. Mbagirije impuhwe nk'abavandimwe banjye, nk'ababyeyi banjye, nkumva nshaka ko bose bagira amahoro, tukagira urwo Rwanda nk'uko tubona ibindi bihugu byagiye bizamuka bikagira amahoro rwose, abaturage bakabaho neza. Yewe ubwo butumwa uravuze ngo yaravuze yarakwaje ico ubwira abantu atakiriho, ivyo yabikubwiye ryari? Yabimbwiye umwaka ushize nko mu mpera, kuko twahuraga tuvugana, twakoranaga imishinga myinshi. Abamukurikiranaga babonaga ko yarasigaye yigisha abana indirimbo, ashaka guteza impano z'abana mu Rwanda imbere. Iriya mishinga ni njyewe twayikoranye kuva kera, ni njyewe dukorana imishinga. Ubwo rero nicyo gihe yabimbwiriye nyine
kuko ntagiye kubeshya yari afitemo akantu nyine ko gushidikanya ati sinzi ibizaza ahazaza ukumva mba numva mfite ubwoba bwinshi urumva kuko n'ibyagiye bimbaho sinigeze mbiteganya niyo mpamvu rero yabimbwiraga yari inshuti yanjye cyane yankumfiyaga ibintu byinshi nk'umuntu uri hanze kandi uri kure koko urumva utajya kumuteza abandi bantu bo mu Rwanda kandi tuziranye kuva kera niyo mpamvu yambwiraga ibyo ngibyo rero mwiganye nanjye bwa mbere abura sinamenye kontakite ye ubwo rero kugaruka nyine urumva ko twabivugana mwariganye ku ishuri rimwe yize ku ishuri kuko arandusha imyaka hafi 6 yize rero kuri universite nizeho nanjye nyigaho nyuma duhuriye ahantu mu Rwanda tubivuganye yumva ko twize kuri universite nuko nguko twahindutse ishuri. Urakoze cyane Diaspora Holene ngaho mu Faransa bwira umunsi mwiza. Yego namwe murakoze. Yego turafise na Petite ikaze. Yego murakoze. Komere uherereye Petite. Mu Bubiligi ngewe. Nanjye rero icyo navuga kuri Kizito nubwo kubyakira ko atagihari tutazongera kumwumva tutazongera kumubona ntabwo ari ibintu byoroshye ariko hari ibintu adusigiye tudashobora kuzamwibagirwaho mwihanganire uburyo ndi kuvuga ntabwo byoroshye kuvuga Kizito ni umuntu vraiment ntabwo byoroshye ariko yagiraga urukundo rudasanzwe yumvikanaga yafite ukuntu azi kubana na buri wese yumvaga umuntu wese yabaho neza kandi byose yabiganishaga ku Mana yari umukristo wumvaga no mu ndirimbo ze vraiment ari ibintu avana muri we akabihuza n'ubuzima busanzwe ariko byose biganisha ku Mana ugasanga no muri mu byo akora muri entourage ye aho umubona henshi wasanga ari kumwe n'urubyiruko ari kurwegeranya yumva urwo rubyiruko rwabamo Rwanda rw'ejo yumvaga rwakurira mu mahoro ndetse n'umucyo so rero ntago byoroshye ntago tuzibagirwa ko yakundaga ubumwe n'ubwiyunge iterambere kuri buri wese. Ego none Petite wewe Kizito wari umuzi nkande wari umuzi nk'umuhanzi wari umucuti umuzi nkande Kizito mbere yuko menya Kizito ngiye niganye na murumuna we maze kwigana na murumuna we mama we yaranyigishije muri primaire après nza kumenyana na Kizito nk'umuhanzi ariko nyuma tuza kuba inshuti akiba mu Bubiligi akiga mu Bubiligi nanjye icyo gihe nigaga muri secondaire na ibyo bintu mvuze byagumye bimuranga ndetse no nyuma yo gufungurwa indangagaciro ze yarazigumanye. Hanyuma uzohora umwibukira kuki muri rusange? Nzahora mwibukira ko yaharaniraga amahoro. Yaharaniraga amahoro n'urukundo yakundaga buri wese urukundo yakundaga inshuti ze urukundo yakundaga umuryango we ni byinshi hanyuma mu turimbo twiwe akagukoze ku mutima gusumba kandi nakahe indirimbo ze zingora kuzihitamo kuko zose zikora ku mutima ariko inuma ni indirimbo yankoze ku mutima cyane. Nuko rero Petite ngaho mu Bubiligi nawe we ukomere wihangane urakoze kuri ivyo vyumviro vyawe udushikirije. Yego murakoze ry'Amerika murakoze. Urakoze cyane duse na Bernard ku yundi murongo wa telefone. Bernard ikaze. Murakoze. Uherereye Bernard? Nere Kigali ndi mu Kiyovu. Mu Kiyovu duga ku ijambo. Ukuri Kizito ababaje imitima ya benshi cyane cyane mu rubyiruko nongeye kwibuka igihe nari ndi mu gakoko niyo duturanye nagerageje kuvugana nawe neno arambwira ati
ndumva ibintu bitameze neza mu mutima simeze neza ndabona nicyo byagenze biti ni neza reka nze kuguhamagara kuri telefone tuvugane aho hari ryari hari ryari ngaho kuri ako kwezi kwashize ndavuga kandi ubwo ndakumva inkuru y'incamugongo ngo bamufatiye agiye kugenda ndagutangaza cyane ni uko bisanzwe gushimira byose cyane yewe bena mugabo umwana wawe sinzi ko ari gwawe canke ari ukwegereye arahava tubuza kuyaga uwo mwana arahava atubuza kuyaga none ndimo nyibabwira ni ukuri ahantu ntera asize igikomere ku mitima ya benshi kandi nk'urubyiruko rwamukurikiraga rwakurikiranaga ibihangano bye ndizera ko ntabwo mesaje yatanga wenda nko mu ndirimbo ze ni ubwiyunge kutarakarira mugenzi wawe ni ibintu byinshi ni ukuvuga nanjye mu mutima yego ntabwo kugira ngo nawe uri kubyumva mu rukundo twamukundaga cyane uzohora umwibukira kuki rero hari indirimbo cyari afite avuga ngo igisobanuro cy'urupfu iyo ndirimbo uyumvisha neza ukayikurikirana yakumvisha buryo ki umuntu atari umuntu ahubwo nimba waraje ku isi hari icyo ugomba kugira icyo ugomba gukora hari inyigisho ugomba gutanga ugafasha n'udafite ubushobozi bwo kugira ute bwo kutagera ahandi hantu ariko wowe ufite ukamusapotinga ubwo rero ikintu ngewe navuga wenda nawe naramwigiyeho nshobora kugendera ku bye numva yuko nanjye hari ukuntu meze nanjye umuntu namufasha urabona yari afite n'ikigo kiyigishaga ibijyanye na muzika ako iyo poroje wenda atari yayirangiza neza ariko yari yatanguye kwigisha avugana ry'Amerika yaratubwiye yuko yari yatanguye kwigisha abana yarafite n'umugambi yo kuzohava atandukira abakuzi yabikorera Kigali gusa mugafite n'uyundi mugambi yo kuzohava bitwara kure yego ariko wenda ntabwo yari abigezeho ariko mbona no kwihanganisha n'ubundi inshuti ze zamukundaga ngenewe muri karitsiye y'iwabo ni ibintu byaducanze kubyakira rwose byatunaniye urakoze Bernard ngaho i Kigali murakoze cyane yego kabaka ikaze uherereye he nawe senderi usaka muri Zambia nduga ku ijambo murakoze cyane ikintu kinini novuga gitoya novuga Kizito Mihigo asize mu bavuga ururimi rwo muri ikinyarwanda canke abumva ikinyarwanda ni ubumwe n'ubwiyunge jewe ndi mu bantu bakuwe mu byabo nkiri mutoya muri krize ya '93 mu Burundi ariko twagiye kurokorwa n'uwo mu bwoko bw'abahutu izo message yatanga ndavuga nti uyu muntu kweri iyo urumvikana na inspiration yiwe uravuga uti ni inspiration ivuye mu mutima w'ubukristo nyakuri ukumva nyene wewe nyene ku mutima nyene ushikiriwe nyene wiyumvira uti kumbure mugenzi uriya mubabarira kumbura uti hari indi ntambwe nkwiye gutera mu buntu bwanjye canke no mu bukristo kabaye akababaro kadasanzwe nk'abantu bo mu birere abantu bo mu biyaga bigari kumva urupfu rwa Kizito Mihigo urakoze kabaka ngaho muri Lusaka Zambia murakoze nawe yego John nawe turi kumwe turi kumwe murakoze uherereye he ndabumva uherereye he John kuri Kampala Uganda duga ku ijambo Kampala Uganda duga ku ijambo icyo navuga kuri Kizito Mihigo
nuko yari imfura nta kibazo yari afite mu rubyiruko indirimbo zibumbatira ubumwe n'ubwiyunge zose nizo yaganishagaho sinzi ko azava mu mitima y'abanyarwanda cyangwa se urubyiruko gutwariza hamwe ahubwo akabazo nashaka kubabaza nkaba muzi kuri porogaramu yo kuba bamushingura tukaba twabasha kuzaza kumuherekeza nk'abanyarwanda bamukundaga cyangwa urubyiruko tuzaye gahunda rwose mwaba mudukoreye nkatwe turi kure tukaba twatega tukaza hariho amakuru yatanzwe n'umuryango bavuga yuko azoshingurwa ku munsi wa gatandatu byaba ari byiza rwose bibaye ari byo tuzatega tuzi tugende mu Rwanda. urakoze John ngaho Kampala muri Uganda. Yego reka dufate Jean Bosco imbere ko dusoma ubutumwa buri kuri Facebook yacu. Jean Bosco ikaze. Yego murakoze cyane. Uherereye nawe? Ni Kigali ku Kimironko. Ku Kimironko yego duga kwijambo. Ikintu navuga kuri Kizito Mihigo mu by'ukuri yari umuntu w'intangarugero ku rubyiruko nkatwe namwigiyeho byinshi cyane wenda sinashobora kubivuga yaririmbye indirimbo nyinshi zankoze ku mutima ndetse n'abanyarwanda muri rusange biragoye kwiyumvisha ko yaba yariyambuye ubuzima muri buriya buryo kuko yari umuntu uzi neza ko kwiyahura ari ikosa kandi yari umukristo gatolika yasengaga mu by'ukuri biragoye cyane kubyumvisha njye n'ubu kubyakira byarananiye mbere Kizito Mihigo kwiyumvisha ko biriya bintu wenda yari kubitekereza ntekereza ko hari abantu wenda baba barabigizemo uruhare bakamugerekaho kese nk'iriya ubwo rero wenda icyo navuga mbere na mbere mbaje kwihanganisha umuryango we n'abanyarwanda muri rusange twamukundaga gusa Imana imuhe iruhuko ridashira mu by'ukuri tuzakomeza kumusabira murakoze cyane wenda twamenye igihe cyo kumuherekeza ko ari ku wa gatandatu twese nk'abanyarwanda tumukunda tuzajyayo n'abatazabishobora wenda bazabibona ku mashusho abazaba bari wenda tuzafata amavidewo n'amashusho tuzabasha kubyohererezanya mu magurupe wenda niba twemerera gusa Kizito Mihigo ni umuntu wari intangarugero ku rubyiruko ndetse no ku banyarwanda muri rusange kuko yakoze ibikorwa byinshi by'indashyikirwa nko gushyigikira urubyiruko gushinga umuryango w'amahoro uharanira amahoro ndetse byari byinshi cyane twamwigiraga akire mu bayo kandi twihanganisha umuryango we. Urakoze Jean Bosco ngaho i Kigali mu Rwanda. Yego murakoze cyane namwe turabashimiye. Yego ndabona mugenzanje team ishimwe ashitse kugira ngo adusomere bumwe mu butumwa buri kuri Facebook yacu team. Urakoze Diane twabonye ubutumwa bwinshi bw'abanditse reka mpere kuwitwa Alexi Man ati nzamwibukira ku bikorwa byiza yakora abikishije mu ndirimbo jewe ico kimwe n'abandi bakunzi tuzama tumwibuka. Witwa Muheto Fred ati uriya no muhanzi w'ibihe byose mu Rwanda. Naho Kaneza Aida Sharifa ati mudufashe muducurangire ibihangano bye nge rwose nakundaga ibindirimbo se cyane cyane iyo yise Inuma bikaba akarusho iyo numvaga indirimbo ze mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Yakomeje avuga ko ikibabaje ari uko nta ndirimbo ye ishobora gukinwa mu Rwanda. Naho witwa Jivan Mutua ati Imana imwakire pe yarazi kuririmba neza nakundaga indirimbo ye ndangamiye umusaraba. Naho witwa Kwihangana Jean d'Amour ati mwiriwe neza Radiyoyacu VOA nge mbabwije ukuri urupfu rw'uyu muhanzi rwambabaje ku buryo amajanarize atagira ingano kandi kuko akazi kambanye intambara. Ndamwibuka ubwo twari kibeho akaririmba twese tukishima gusa Imana izukuri kuko nge sinemera ko yahuye. Kizito yari intwari kandi azatugumamo nyamara ibintu birakomeye. Witwa Bucura bw'abasaza Jean Bosco we ati mu by'ukuri biragoye kubyiyumvisha ko yatuvuyemo muri buriya buryo ariko ntazava mu mitima yacu yabamukundaga kandi Imana niyo izi ukuri ku byabaye byose imuhe iruhuko ridashira.
Nshuti bakunze ijwi ry'Amerika ndibutse ko ibi ari ibitekerezo by'abatwandikiye kuri Facebook ntaho bihuriye ni ijwi ry'Amerika. Reka nkomeze kuri witwa Daniel Wimana. Kizito Mihigo umunsi afatwa bavuga ko yari yambutse umupaka aja mu Burundi agafatwa n'abanyagihugu bakamushikiriza polisi. Nari numvise mwuko ubuzima bwiwe bugiye mu kaga. Kuvuga ko yahuye ni ibinyoma. Kizito nk'umuntu wakoze ziriya ndirimbo agakurira mu muryango wa Gikristo ntabwo yari kwiyahura, yarazi ko kuyahura ariko sa rikomeye. Tim ishimwe urakoze kudusomera ubwo butumwa buri ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ni kuri Facebook. Turabandanya rero n'ikiganiro muri sanga cuno munsi tumire amategato hanyuma cyo tugaruka twakira amatelefone yanyu. La table où tu voulus t'asseoir pour la fraction qui t'aurait révélé. Je la revois et l'étincelle de toi seul maître. Et que je sorte dans le soir où trop des miens sont sans nouvelles. Et par ton nom dans mon regard, et toi connaître. Leurs yeux ne t'ont jamais trouvé, tu n'entres plus dans les auberges. Et chacun dit où donc irai-je si Dieu me manque. Mais ton printemps s'est réveillé dans mes sarments. Akaririmbo ni Jésus qui m'a brûlé le cœur. Nakaririmbo ka Kizito Mihigo. Trase Fiacre kundi murongo wa telefone Fiacre kazi. Naramukije. Uherereye ndi Murundi Gitega. Nduga kwijambo. Nashaka bwa mbere nihanganisha umuryango wiwe. Ni kuri mizero y'incamugongo ni twasomye amabara menshi kuko urukundo twamukunda. Ari muri ikintu cy'itegerezo. Yameze ariko kwaruka yaririmba ibintu byubaka kominote nubwo kenshi yibanda kuri kominote y'u Rwanda bivanye n'ibihe baciyemo natwe nk'abarundi twumva ururimi rw'ikinyarwanda indirimbo ziwe zaduha inyigisho nyinshi. Rero ni kuri ni umubabaro mwinshi kubwo urupfu rwiwe ariko nyine Imana yasuye ku byayo. Ariko nyine ni kuri ni urupfu rurimo igipfungu cyinshi ntawe uvuga ngo yariyahuye yari umuntu azi Imana asenga. Nibaza ko birimwo igipfungu cyinshi imbere nimba ijwi ryacu ryoshika kure hari hakenewe ko hakorwa amaperereza ku rupfu rwiwe kweri kuko byaraturabaje kandi ntibiboneka neza bivanye n'aho yari ari. Tugasaba rero ko ababikoze bokurikiranwa nimba nawe bidakunda ntakunda ariko Imana nyine imwakire imuheruka cyiza iziduhe kongera kubonana nawe kuko twese ariyo turi. Urakoze Fiacre. Ego murakoze nawe. Ego nepo nawe uratwumva? Uherereye he? Ariko duze ijwi Fia ijwi ryawe riri hasi cyane nepo bambe. Krame. Duga kwijambo nako ndakubwira ngo uduze ijwi kuko twari twumva riri hasi. Ndi kuvuga cyane ni kibazo cy'amarezo ariko ntarebe ndi kubumva. Duga kwijambo rero. Anyane kugira ngo ambere ngo yatubabaje ni. Sabwe? Itoze ko bose rwanda twakutaga yakwiyahura. Sa? Yatubabaje. Ni umuhanzi wagenda indirimbo z'Imana izo guhumuriza abantu
natwe twumvise ngo byatubabaje cyane byageraga ngo mbabwire nyine ko byatubabaje ntabwo twari tuzi ko umuhanzi kuriya yakwirabura kandi baramukundaga cyane leta ego urakoze ugira umunsi mwiza nepo nawe uratwumva oh Celestin Muntunge nepo niwe twari duhejeje kuvugana Celestin uratwumva ndabumva neza uherereye he mherereye mu Rwanda mu karere ka Rubavu kuduga kwijambo Mihigo yatubabaje cyane kubona ko umuntu wese muri guhuru kubona ko wagira imvura yamunyagiye none hari indirimbo iherutse gusohoka umuntu ari kumva wese umutima ugahita ugenda burundu uri kuvuga indirimbo iyahe iriya nshyashya imwe yasohoye akimara kwigendera nifuza kugusanga noneho yego uri kubona ko umuntu wese muri guhura umwana ugakiza yagiye ariko ukabona ntabwo babyishimiye mbese u Rwanda rurakonje cyane nibwo kubona imirimo yose iri gukorwa kimwe ariko urabona ko ntabwo bimeze neza abantu bari kujya mu misa kumva bari kuvuga imisa mu gitondo bakavuga kuri Kizito Mihigo ukabona ntabwo bishimye neza kubona yuko wagira ngo ni dusa n'abapfishije nk'umuntu w'ingenzi mu Rwanda cyane dufitiye akamaro twakagombye kwigiraho buri kimwe cyose kinyabupfura ubwitonzi kubaha buri wese yacisha bugufi yari ameze nk'intumwa Imana yohereje ariko ikihinjiramo umuntu kimwe twakagombye kwigiraho ibintu byose none ga Celestin uvuze yuko ngo bariko babivuga ubuzima bwe bariko babugaruka ko hagati yanyu nk'abanyagihugu canke mw'isengero nimwe mu bivugana cyane isengesho bigaruka kumusabira ese nta kintu bari kuvuga batamusabiye kuko ni ingenzi muri Kiliziya Gatolika cyane cyo kujya mu muryango akaba ari we babanza kuvuga ati habuze umuntu w'ingenzi yakagombye guhita ashyirwa mu matagatifu bitarenze n'umwaka cyangwa amezi angahe bakabikora vuba kuko ntabwo bidushimishije cyane kuba yagiye urakoze ngaho onyarwanda nta kundi twakihanganisha umuryango we nta kundi baho Imana imwakire mwayo ko Uwiteka ntabwo yatuma umuryango we ushavura cyane Imana imwakire mwayo nta kundi urakoze ugira umunsi mwiza Yego ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Sanga twahaye akanya mwebwe inshuti bakunzi b'ijwi ry'Amerika muherereye hatandukanye kugira ngo mugire ico muvuga muzibukira canke muri ko mwibukira kuri Kizito Mihigo n'uturirimbo twiwe niko ubutumwa butandukanye bwakomeje kugaruka ku mbuga ngurukana bumenyi zacu urupfu rwiwe rukimenyekana akaririmbo ni amahoro y'Imana nako nyene kari mu turirimbo twanyuma twa Kizito Mihigo turafite Aisha ikaze Aisha uratwumva Aisha turumva Please enter the phone number you wish to dial. Aisha turumva tutariko turamwumva filma wewe uratwumva bumva neza mwiriwe ego uherereye he mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza ego duga kwijambo
mbanze nihanganishe umuryango w'uriya muvandimwe yari urugero ku bantu bose batangaga ubutumwa bwiza mu ndirimbo ze rwose nzamwibukira kuri byinshi. Akaririmbo kiwe wakunze gusumba utundi n'utwara naka nk'indirimbo afite yitwa Inuma, hari indirimbo yitwa Inuma irimo ubutumwa bwubaka bwa gikirisitu bufasha abantu bose. Tuzamwibukira kuri byinshi, yari umuntu w'ingenzi. Urakoze, ugira umunsi mwiza. Urakoze. Akarimbo ni amahoro y'Imana. Trust na Leonard kuyundi murongo wa telefone. Leonard ikaze. Uherereye hehe? Uherereye hehe? Nibujumbura mu Burundi. Duga kwijambo. Kizito Mihigo ndamwibukira ku ndirimbo ziwe naho mukurikirana kuri YouTube, kuri Instagram na Facebook. Byari n'inyigisho nyinshi cyane narabaye numvise ko nyine yaramaze rwose yumva ntuguye narabaye rwose nyine n'umukunzi wiwe nawe ntari bwamubona ngo tubona ngo turamukanye yumva ibintu bigoye rwose n'umuntu aracyarabaye. Nuko wihangane. Biragoye. Ariko amatohoza ni uko wagira ngo hamenyekane ukuntu kujya kuntu yishwe yateye nk'ivyo birateye amakenga kuvuga ngo yariyahuye kandi yari mu mirimo y'igipolisi. Urakoze Leonard ngahi Burundi, kugira umunsi mwiza. Wakoze nawe. Yego, turacasigaje rero iminota 13 yo gushobora gushikiriza ivyumviro vyanyu bitandukanye cyo mwibukira ku muhanzi wo mu Rwanda Kizito Mihigo. Ariko ndabona tima garutse, hari ubundi butumwa gatima. Yego, Diana, hari ubundi butumwa mbonye witwa Benjamin Guevara Niyonsaba. Ati Kizito nzomwibukira ku butumwa yatanga mu ndirimbo ziwe ataho yahengamira mu kuvuga ukuri. Naho witwa Muhire Eric Love ati umugabo nzahora mwibukira ku ndirimbo ze nziza zirimo ubutumwa gusa, kumwibagirwa biragoye. Naho Hakizimana Pascalson nje umuntu wese yitavye Imana mu buryo butameze neza or akicwa birambabaza. Maybe niwo wari umunsi wiwe, ariko Imana nayo yareka kuza irekura ibintu bibabaza twe twaremwe mu ishusho yayo, izahore ibabaza shetani kuko nayo irayibabaza. RP Kizito. Naho witwa Ndayikeza Alvin Goso ati indirimbo Inuma twayikunda mu Burundi, ikora ku mitima tutazibagira urupfu niyigire igituma umuntu nk'uwo yaraciye mu nzira z'imbeba mu kwambuka koba kwa ruguhunga yaragiye mu biki. Ndahafise ikibazo kabisa kuko kurira umuntu utazi cyamwishe n'ivyaba sangwine. Naho witwa Uwiringiyimana Willy ati Kizito ntazigera ava mu mitima y'Abanyarwanda. Naho witwa Emmanuel we
Emmanuel Bizimana ati nzahora nibuka uyu muhanzi kubw'indirimbo zisana itima y'abanyarwanda no kwimakaza amahoro. Atanga urugero nk'indirimbo yitwa Intumwa. Ati ndabakunda. Reka turangize ku butumwa bwitwa dusigara ubutumwa bubiri. Ati Jackie niyo nkuru ati nta mukristo yamenye Imana nka Kizito Mihigo yo kuyahura. Naho witwa Nteziriba Ronald ati ivyo kumwibukira ko ni byinshi numva novuga kimwe gusa indirimbo yitwa Vive le Pardon n'iyindi yise Le Pape François zarandyohera gusumba izindi. Ubwo butumwa udusomeye abakunzi b'ijwi ry'Amerika muri ko muratwumviriza mushobora kugenda kubandanya mugihe ico muvuze mucishije ku rubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radiyoyacu muraza kubonaho twashize ku ifoto yiwe. Akarimbo rero uyo mukunzi yitwa ndega akarimbo ka Vive le Pape François yitwa Nteziriba Leonard. Ego turibaza rero yuko kaza kukuryohera ni Le Pape François ka Kizito Mihigo. Le Pape François n'akaririmbo k'umuhisi Kizito Mihigo n'akaririmbo yaririmbiye Papa mwungere wa Ecclesia Katolika. Turafise Chris ku yindi murongo wa telefone. Chris ikaze. Uherereye he? Ndi Muyinga mu Burundi duga kwijambo. Ubwa mbere nagira mbanje nihanganishe umuryango wa Kizito Mihigo. Hanyuma nihanganishe n'abandi bose basanzwe bamukunda. Ni benshi muri Afurika abumva ururimi rw'Ikinyarwanda canke Kirundi. Ibyabaye byaratubabaje ariko nta kundi twogira. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima bwiza. Hanyuma Kizito tumufata nk'icitegererezo mu gwaruka kuko yatwigisha gukundana, gushyira hamwe. Ahenshi ugwaruka muri iki gihe turimwo akarorero nko mu Burundi twararenze ku by'amoko nta n'ibyo tukivuga cyane, ariko tuko turakumva duga bandanya Chris. Ego ubu mu ndirimbo ziwe yahora yigisha abatarajijuka kugira ngo biyunge bamenye ukuri. Hanyuma ku bijyanye no kwiyahura sinibaza ko yari kwiyahura mu buryo bworoshe gutyo, kuko yari umukiristo arazi yuko kwiyahura ari icyaha gikomeye cyane. Hanyuma nibaza yuko nimba koko yariyahuye Imana imubabarira, ariko nimba atiyahuye naho Imana imwakire mu bwami bwayo. Hanyuma cyo nanje namwe numva mubaza abandi indirimbo baba barakunze ziyo, ariko zose indirimbo yaririmbye ni nziza. Ariko hari indirimbo yaririmbye ngo aho kuguhomba yaguhombya. Niyo ndirimbo nkunda, biba byiza muri mpano ryoza cyane. Fatu ngo birashoboka ko turonka aho kuguhomba yaguhombya ya Kizito Mihigo. Akaronse arakagushiriramwe ku karirimbo akabuze naho haze ku urwanko. Ego urakoze. Ego murakoze, ibihe byiza. Turase na Igisagara ku yindi murongo wa telefone. Igisagara karame uherereye he? Ni papa wa Tati Gisagara ndi mu Rwanda. Duga kwijambo. Gusa je nkimara kumva iyo nkuru ya Kizito Mihigo ko yapfuye nge narababaye cyane. Sinabyiyumvishije bimenye neza ari uko mbonye nyine ku rubuga rwanyu mubishyizeho igihe hari ku manywa. Ikintu kizahora mwibukiraho njyewe
ndabyibuka nari nagiye ahantu ku isoko rimwe ry'i Nyanza aho bita Intyazo yari yahaje kuhakora akantu k'agataramo gatoya banyibye amafaranga 5,000 aho mu isoko. Kizito yaraje arampumuriza ahita yampa n'5,000 arambwira ati wowe genda ukomeze ugura ibyo wari ugiye kugura mutazinanye ati tutanaziranye. Numva ndamukunze cyane, yari umuntu usabana na buri wese, haba umukecuru umusaza n'abana. gusa muza kundebera kariya karirimba bita igisobanuro cy'urupfu njye ndagakunda cyane. Dusigaranye umwanya muto cyane, ni benshi bari basavye ibyaba intwari, hariho usavye kano kariko karavuga ha kuguhomba yaguhombya, ariko reka tuzogenda turashira mu ndirimbo zose zitandukanye mu biganiro byacu bitandukanye. Icyo navuga cyo ikindi cyanyuma navuga Bibiliya iravuga ngo uwicisha inkota azicishwa indi. nimba ari byo koko niyo yariyahuye uwo ni umusaraba wiwe, kandi niba atariyahuye wabigizemo uruhare mu kumwica rwose Imana izabimubaze, nawe nirwo arindiriye. Ubwira umunsi mwiza. Ego murakoze namwe. Ego akaririmbo ni aho kuguhomba yaguhombya na karirimbo ka Kizito Mihigo. Kano karirimbo Mihigo yakaririmbye haheze igihe gitonya afunguwe. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turaza gusozera ni mu minota 2 gusa, tukibaza ko aho muri ko mumviriza kino kiganiro, nimba mufise Facebook muze kuri Facebook yacu VOA Radiyoyacu, hama mubandanye mugira ico muvuze, mwibukira kuri Kizito Mihigo. Reka rero nshuti bakunzi tubasezere kuri kano karirimbo uzaba intwari ka Kizito Mihigo, dushimira Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajwi yacu na Engineer Sidrak Franklin. Mumva kuri mikro na Lidiane Ninahazwe, ndabikebanure ndabipfuriza kugira amahoro n'Imana, mukomere mu ruranirwe mu byo muri mu byose. Akaririmbo ni uzaba intwari ka Kizito Mihigo.